La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qahharul Wahhab Al-Fatahul Alim Al-Qabilul Basitul Khafidul Rafi'ul Hakamul Adl Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Mukid Al-Hasibul Jalilul Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alul Baq Tawwabul Muntakimul Afur Ra'uful Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Al-Jami'ul Al-Jami'ul Mughniyul Mani'ul Nafi'ul Nurul Hadil Badi'ul Baqi Al-Warisul Rasyidus Saburul Nazir Laisa kamislihi Syai'un wa huwa sami'ul basir Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika wa midada kalimatika kulama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrika ghafilun. Iya. Kakak siapa tuh? Halo kakak Hafiz Al-Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kakak Hafiz. Hai kakak Hafiz. Mengucapkan kakak channel Siva tuh. Hai kakak channel Siva. Hai kakak Hafiz ya, Masya Allah ya. Waalaikumsalam Kak Hafiz ya. Ayo bareng-bareng Bang Hafiz yuk, ngaji bareng-bareng yuk. Sekarang baca apa dek? Doa duha ayo bareng-bareng teman-teman yuk. 1, 2 mulai. Ya tuh. Ayo Hafiz, halo ayo. Ayo bareng-bareng Bang Hafiz ya. Doa duha yuk bareng-bareng yuk. 1, 2 mulai. Allahumma innat duha duhauka wal baha bahauka wal jamal jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min
wassalihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo baca bareng-bareng teman-teman yuk. Apa Kak Hafiz ya? Iya, lagi gambar ya, lagi gambar. Iya, Kak Hafiz ya. Lagi gambar ya. Tuh, tap-tap aja tuh lock tuh. Makasih teman-teman, sudah tap-tap layar ya. teman-teman. Ya, sudah tap-tap layar, Masya Allah barakallah teman-teman ya. Sudah like barakallah semuanya ya teman-teman ya. Lanjut yuk, bareng-bareng yuk. Baca wabang tuh bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata. Orangnya minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. alillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atu insyaallahu minal alladzina la khaufun Alaihim wala hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo bicara ayo. Semangat. Kafi wajadana kafi Iqwiya kafi kafana kafi Wayana kafi alhamdu jangan dulu ke depan pintu. Ada bulan biasa ya sehelolaiba, kamu jangan tinggal ke saat lima waktu. Ini taman kupu-kupu berterbangan. Iya, hai baca Quran. Jangan lupa sholawatan. Allahul kafi Rabbuna kafi qawsadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah
Terus. Yang Namanya. namanya Naraja ya senai wanita jintu saya seraka semoga masuk surga ayo teman-teman semua ikatan ikatan tawa saya juga bila tapi semoga hidup berbahagia. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Iya, masya Allah ya. Ya, kakak cowok setia. Hai hai tuh kakak cowok setia tuh. Hai kakak. Kak Bang Alan, Bang Alan Padlan tuh. Halo Bang Alan, semangat Dede Zahra, kakak Nahla, masya Allah Bang Alan ya. Tuh Bang Alan tuh. Halo Bang Alan, masya Allah. Kakak Hafiz, cantik-cantik ya. Iya kakak Hafiz ini cantik-cantik ini, cewek-cewek ya. Kalau cewek cantik Kak Hafiz ya. Tawa tuh. Ya teman-teman, makasih teman-teman ya Bang Alan ya, masya Allah ya. Kak Hafiz, Jawa setia semuanya ya, masya Allah. Terima kasih sudah like, sudah tap layarnya ya. Lanjut teman-teman yuk baca salat yuk teman-teman. Baca iftitah Kak, doa iftitah Kak, ayo. Iftitah ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kabira. Terus. Alhamdulillah. Sira wa Subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal limin. Ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. wa bihamdi subhana rabbiyal azim Wa bihamdi subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa syi'ta min syai'im ba'du. Bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la. wa bihamdi Subhana rabbiyal a'la. wa bihamdi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. wa'fu anni. Iya, tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadil. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Iya, masya Allah ya. Kakak Amin is for play ya. Mengucapkan hai tuh Kakak Amin tuh. Halo Kakak Amin. Kakak, halo Kakak ya. Terima kasih teman-teman ya sudah menyimak ya, sudah komen-komen, sudah tap-tap like, sudah like pada teman-teman ya. Lanjut yuk. Sekarang apa lagi yang belum? Bacaan An-Naba, ayo. Udah jarak sini deh. Ayo. Di bangku. Bangku sini. Bilang teman-teman gitu. Lanjutin dalam bahasa ya. Iya, bilang. Lanjutin. Teman-teman gitu bilang. Lanjutin. Minum obat Kak, itu Kak. Mama kita. Mama minum obat mah gitu. Teman-teman ya. Iya, enggak. Sekarang Dede Zahra teman-teman ya, baca surah An-Naba. Murojaah teman-teman ya. Teman-teman ikutan ya, ayo. Neng. Yuk. Jatuh, bisa nggak turunnya? Bisa.
Yuk Murojaah yuk. Ini bersama Nyai Jahra ya teman-teman ya. Nih Nyai Jahra atau Nyai. Ayoy. Oke teman-teman dong. Oke teman-teman, sekarang kita baca surah An-Nahl bersama Dede Yahya, umurnya masih 4 tahun, belum sekolah. Iya, tapi bisa ngaji. Bisa ngaji ya Allah. teman-teman. Iya, ayo sini. Pangku. Minum. Hah? Pangku enggak? Apa duduk di sofa aja? Tara, minumnya sudah siapin. Pangku aja. Aja. Oke teman-teman ya. Minum. Takut tumpah. Baik mana kaminya kak? Mani. Minum obat kak, kita mama lagi. Ini teman-teman ya lagi musim batuk, flu batuk teman-teman ya. Doakan teman-teman biar kakak Nahlanya cepat pulih ya teman-teman ya. Yuk kita baca bareng-bareng yuk surah An-Naba. Dek, mana dek? Ini dek. Pendorokannya ini. Tenggorokannya ya. Kakak It's Mezarai. Halo kakak It's Mezarai ya. Kakak hai kakak. Ya kakak yuk baca yuk surah An-Naba kakak ya. Bareng Nyai Jahra nih kakak nih. Nyai. Kakak bisa gambar apa aja. Iya kakak bisa apa kakak. Nih, saya gambar ini. Iya. Gunung. Itu. Yang ditombol nggak kelihatan kalau ditombol mah. Mana? Iya mana mic-nya? Jadi Segitu, nah segitu ya aman. tapi kan kakak-kakaknya Enggak malah kelihatan. Kalau deketin malah kelihatan. Kedekatan, ayo. Ayo, alhamdulillah. Teman-teman bareng-bareng yuk gitu. Sambil kakak. teman-teman bambang yuk. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun. Summa kalla sayalamun. Alam naj'alil arda mihada wa jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna wajahna siraja wajah angsana minamul yadimah angsajaja yang lebih habba wa nabata wajannatin alfafa inna yawma fa'iqana miqata yawma ba'isuhi watatuna afwaja Ofiati sama fakana lawaba Asyati jibawa nasaba Inna jahannama kannas misodda Ittagina ma'abba Habisina biya khaba Ayaduhuna biha Badawa sahaba Yami maghasaka Yadawi fakar Innahum kanu ayajuna isaba Akazabu biayadina kizaba Aku rasain asoinah kitabah Aduku fan najidakum biha azabah Inna muttaqina faza Alaika anaba Kawaiba soba Akasam bihaka Ayasma'una biha Akwa kisaba Yasa'am mirabbi fatani sabah Wabi sama bati wa adiyama bainahuma Ila yang bikuna min hitaba Yama yaku huwa ma'i ghafah Ayatana ila ma'aniya huwa ma'ghasabah Zalika yang muhaqqa
Masya Allah saya bima ba na'adana ko asabang kaya maya umau kata masyado ko agak cucu awak. Masya Allah, bagus ya teman-teman ya. Masya Allah ya, Nyai ya. Kakak Riatun tuh, hai Kakak Riatun. Halo, hai Kakak Riatun. Halo, Kakak Riatun. Hah? Minum nih. Mana tadi ya? Lah. Pok. Mana minumnya, Pok? Buyang. Ini Nyai mau minum. Ya Kakak Nining Yuningsih, Kakak Nining Yuningsih ke KM apa nih? Ke kamu ya, Kakak Nining Yuningsih. Halo Kakak Nining Yuningsih ya, Kakak Nining ke kamu. Apa nih ke kamu? KKM, Kakak Nining ya. Teman-teman terima kasih teman-teman ya. Hah? Sejeruk, enak dong berarti ya. Udin dindun madin dindun enak. Udin dindun madin dindun teman-teman. Udin dindun. Asam udin dindun. Aduh. Oh, ada kesukaan apa pin pun. Ya, Kakak Rukati. Halo tuh Kakak Rukati. Halo Kakak Rukati. Apa pin pun. Masya Allah ya, Kakak Rukati ya. Bilang iya. Makasih teman-teman sudah tap layar ya. Lanjut teman-teman bilang. Teman-teman. Sekarang kita baca soal. di sini. Al-Fatihah bersama bersama Dede Jahang yang bertahun belum sekolah tapi bisa ngaji. Iya. Amin ya Allah. Ayo teman-teman ya kita mulai bareng-bareng yuk. Ayo. Mang Alan nanya tuh, masak apa katanya tuh kata Mang Alan tuh? Masak. Apa? Aduh ya tanya dulu. Tanya apa? Tanya dulu ke mama. Tanya. Udah usah nanya, usah nanya. Masak udin dindun, bilangnya udah gitu. Bukan. Aduh, apa sih? Mama entah makan nasi pakai apa? Makan nasi pakai apa? Ini deh. Pakai apa? Pakai ini ikan zombie malah, ikan zombie. Pakai sayur lah. Ke sayur. Sayur. Sayur ini ya. Pakai sayur. Sayur sop mangalan. Sayur sop yang itu. Sop. Sayur biasa. Sayur biasa. Iya, sayur sop, sop udin dindun. Sop. Mangalan tawa. Bakso. Wak katanya. Bakso, sop bakso mangalan ya. Bakso. Bakso. Ayo mangalan teman-teman semua ya. Kita baca surah Fatihah ya. Ayo. Ayo teman-teman gitu. Tutup. Ayo teman-teman ikutan ya. Mau di mana? Mau tawain makan makan. Ayo. Ayo, satu. Pindah ya teman-teman ya. Nih emang bocil nih, emang unik ini bocilnya nih suka pindah-pindahan teman-teman. Teman-teman bilang, teman-teman gitu. Teman-teman sekarang kita baca surah Al-Fatihah bersama dari Jahal punya masih muda tahun belum sekolah tapi bisa ngaji baik sama kakaknya. Amin ya Allah amin. Ayo teman-teman ya kita mulai ya. Iya Tapi kalau apa? kalau saya nonton TV nggak bolehin. Emang? Emang? Pokoknya HP tuh. Emang? Mau boleh bareng-bareng. Mau gantian bareng-bareng ya. Kalau mau bareng-bareng TV-nya bikin ke atas. Ya. Ayo bareng-bareng yuk. Apa yang mau bangun? Ya dah ya bareng-bareng yuk, itu ngaji yuk. Ya udah tibang TV heran. Ayo bareng-bareng yuk. Teman-teman ya. Ayo bareng-bareng. Auzubillah dek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ayo.
dhalin. Amin. Iya, Ini terus. dia aja sendiri sama kipas. Emang kelamaan nyai. Ayo. Ayo. Minum lagi, minum terus ya, biar kembung. Ya. Dan gemuk. Gemuk. Iya, dah atur aja En. Ya teman-teman ya, aus nih nyai teman-teman ya, mohon dimaklum teman-teman, masih 4 tahun suka aus teman-teman ya. Kalau habis minum jadi pintar, suaranya bagus yang di jalan. Habis minum dia jadi pintar, suaranya jadi merdu. Ya, bismillah. Gak enak. Udah ganti kak air kak. Gak buang kayunya. Kak, lah. Ganti kak air kak, tolong kak. Ganti airnya ganti. Ini buang, kocakin. Kan gak enak katanya airnya bau jeruk, bau dindun. Mesin kocakin. Ayo teman-teman lanjut teman-teman ya. Ya kakak ya. Bismillah, ya mulai. Bis. Ini siapa yang atas? Iya atas. Ini siapa? Mana ini? Kakak Hafiz tadi, kakak Hafiz Alfaresi. Teman-teman lanjut yuk, adek. Ini udah malam. Nonton terus. Nonton terus ya, semangat ya Kak Hafiz ya. Ayo. Bismillah. Ganti airnya. Iya ya. Ayo lagi bismillah. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Cool. Aku sudah Kasih ya. air gunung. Air gunung, jauh amat air gunung. Minum lagi cik, ngadu minum loh. Aus emang. Dah. Kasih ya kak. Udah dek. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hmm. 6. Ya. 6. 6 ayat ya. Surah An-Nas 6 Ya. 6 ayat surah An-Nas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ilahin nas, ali wa sufi sudurin nas. Natiwan nas. Iya, terus. Ayo apa tuh? Bismillah, mulai lagi ya, lanjut. Surah Al-Falaq, ayo. Ini nih. Ya nggak apa-apa ya. Bismillah, mulai. Lantai. Lantai ke meja. Ya Bismillah, bis. Bismillahirrahmanirrahim. Cool. Wow, bela kalau misalnya kalau misalnya kau sikit saja pak. Misalnya nafas tadi kalau misalnya kau sikit saja pak. Apaan nomor sudah gosikin? Amin syarri hasidin. Di mana? Sini asal. Ulang lupa jadinya. Ayo. Ulang udah lebih fast lagi. Ayo. Ayo. Adi. Aku garong. Lagi ya. Bismillah. Garong galak. Ya. Galak. Ayo lagi. Bismillah. Ayo mulai. Bantu sama kucing baik. Bismillah. Iya. Ya bis. Tadu. Ya bis. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ayat berarti ya. Al-Falaq surahnya berapa ayat? 5. 5 ayat. Pinter. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ada bela kalau saya mau kalau saya kok sikit aja kok saya nafas satu kalau saya sendiri saja. Bener itu. Tadi bener ya, udah ya padahal ya. Ambil lupa, maaf ya. Ayo lagi. Lanjut teman-teman, yuk. Bismillah. Ayo. Cool. Cool. Iya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi cara biar bermakna wa makna sabana tu amada tu biji ada humi masad. Terus bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jaya suwayu abala aitan nasada nafirin nilai awalnya. Masa bihamdiha bika tapi tahu karena tahu apa. Terus. Oh di sini bisa. Lanjut teman-teman ya. Makasih teman-teman sudah like ya. Barakallahu teman-teman ya, sudah tap layar ya, sudah komen-komen ya. Berkah selalu teman-teman yuk. Lanjut teman-teman ya. Kuliah ayo. Kuliah ayo al-kafirun. Surah al-kafirun deh ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah ayo al-kafirun. Abdumara bulun. Amtumariduna ma'abudah. Ala abidum ma'abatul. Terus bismillah ayo terus terus bismillah pintar terus taruh Aida juga diupitin, ada jadi ya ya. Ayah udah ramai miskin, paham saya. Ayah umang suadihim sahur, ayah siram ya Ma'un. Ya, bismillah. Itu bisa di barusan? Iya. Bisa. Coba ma'un. Coba. Ma'un. Ngumpet nih. Ngumpet jangan. Ya, bismillah. Bismillah. Ya. Malu. Bismillah. Ya. Terus. Tapi ini kenapa nih? Abi ini kena anuan tuh. Abi. Bukan yang ini nih. Ini. Iya. Itu kena. Gembok. Gerbang garasi. Ayo bismillah. Bismillah. Yang terbakar. Bukan, itu tuh depan garasi dekat mobil. Tapi lagi buka garasi gerbang, kena gemboknya ini bentok. Ya. Bismillah ya. Bismillah. Nah, yang Ya, bis. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tahu kaifa fa'abuka bi ashabil fil amnya sa'ala beda dia asa'in tay'an ababil tamim bijade miscici fada'un kasim makul. Bismillahirrahmanirrahim. Oi goyim sate umasa ali jamama waktu daya sama nama akhara kaya masa nafsu temama ada kama utama nau emo kata tadi tato ya pena emo sadafi amali mumadata wajib. Pertama sekarang kita baca surah Eko bersama Dede Jahau punya masih 4 tahun belum sekolah tapi bisa belajar ngaji. Iya, amin. Setelah habis sekolah, yain dua ada umi kuning. Iya, masya Allah. Ya teman-teman ya yang mau ikutan ya silakan teman-teman ya. Ini Surah 3 teman-teman ya. Halaman ini dek, soalnya dek halaman berapa? Warna merah. Iya warna apa ini halamannya berapa?
halaman 22. iya, insyaallah ya teman-teman ya. Iqra 3 halaman 22 Dede Zahra teman-teman ya. Yang mau ikutan silakan yuk bareng-bareng yuk sama Dede Zahra yuk. Teman-teman bilang gitu. Teman-teman jangan lupa Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya, dan juga tap layar. iya, biar makin seru. Ya makin seru. Ayo kita Ya, baca. teman-teman, ayo kita baca bersama Dede Zahra. Iya, ayo kita mulai yuk. Baca. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajizu yu jizuna Iya. waja'alahu. Terus tadi garuk-garuk. Terus Kebanyakan nyamuk. ngamuk. Ini panas banget. Terus api, ayo. Kayak gini aja ditutupin. Jangan tutupin dah. Nih. Akimu Yuki Terus Yukimu. Yukimuna Hmm. wa rasulahu Hmm. Afidu Hmm. Yufiduna Hmm. Salatahu Hmm. Atiku Yutikuna Hmm. Amalahu Hmm. Atiu Yutiuna Hmm. Fama'a Hmm. Amitu Yu Hmm. Mi. Mituna Lagi biar ingat. Yu Mituna Fi suhufi Hmm. Aziu Hmm. Yuziuna Hmm. Fakhalaqahu Iya, masya Allah. Nih, pintar. Walau Al lancar. Lancar tapi tak benar, maka jangan dilanjutkan dulu. Ulangi sampai betul semua. Iya, pintar. Salah. Apa belajar ya? Yang lagi Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi saya 2 kali habis sekali. Oke. Ajizu Yusuna. Apa? Salah. Yuji. Ayo, semangat, pintar. Yuzuna. Lagi biar ingat. Yuzuna. Yuji. Ini jim. Nih, perhatikan. Yuji Zuna. Ayo. Yuzuna. Iya. Waja'ahu Akimu Yuki Muna wa rasulahu Afidu Yufiduna Salatahu Atiku Yutikuna Amalahu Atiu Yutiuna Fama'a Amitu Yumituna Fi suhufi Aziu Yuziuna Fakhalaqahu. Iya, masya Allah. Walau Lancar tapi tak benar, maka jangan dilanjutkan dulu.
wangi sampai betul semua. Iya, Masya Allah ya. Kakak Dia Bagas. tahu. Iya. Mana ada Kakak Bagas tuh? Kakak Tapi Bagas ASN kalau 31. kita udah malam, Iya. saya baca aja sendiri. Iya. Oh gitu, mau tadi coba lagi. Iya, coba ya. Ya Kakak Bagas 31 ya. Bagas ASN 31 Mustika Jaya hadir tuh Kak Dede. Mustika, halo Mustika Jaya ya teman-teman. Makasih teman-teman ya sudah komen ya, sudah like barakallahu teman-teman ya. Udah tetap layarnya Masya Allah. Abi, Sehat selalu teman-teman. Saya diajarin kakak Apa tuh? belajar sholat Terus. sama kakak. Buat apa? Buat apa? Terus saya belajar sholat yang dulu saya masih kecil. Emang udah gede sekarang? Udah. Oh ya, bagus, sudah gede, ya pinter ya. Ayo bareng-bareng sama Abi yuk. Ayo lanjut Saya yuk. udah tahu kalau Apa tuh? siapa kali. 4 kali, 4 rakaat. 4 rakaat, Isya. Ya. Ya, Kalau apa? ke maghrib. Maghrib. Saat Berapa rakaat? Berapa kali rakaatnya? 3 3 rakaat, betul. Terus, apa lagi yang Anda tahu? ke saat zuhur Zuhur, berapa rakaat? 4 Bener, Masya Allah. Terus apa lagi? Salat? sholat Asar? asar. Berapa rakaat? 4 kali 4 rakaat, betul. Apa lagi terus? Salat? sholat Apa? Maghrib. Maghrib, Iya, udah. Aduh, udah. udah. Oh iya. Iya. Kakak Wardoyo, Masya Allah cantiknya. Hah, udah dibilang cantik sama Kakak Wardoyo. Ya dong, Emang, pede banget. saya kudu. Itu dong, oh, iya. Coba baca Bang, baca. Oh iya, Bang Wardoyo ya. Ayo bareng-bareng yuk teman-teman, yuk kita baca lagi yuk. Halaman 22 teman-teman, ya ikut 3 ya, bareng-bareng. Sama Abi ya. Sama Abi Ahmad ya, Masya Allah. Ini Ya. adik saya nih. Mana abinya? Mana Adik guys? saya nih. Nah, halo. Adik saya nih. Halo. Iya, ini Adik abinya ya. saya. Ayo, lanjut dah. Lagi. Ini anaknya nih, cewek. Mana anaknya? Mana anaknya? nih. Ini anaknya ini. Iya, iya. Cewek nih, Sabtu ada 2 banget nih kita. ceweknya. Ada 2 ceweknya. Iya. Ayo lagi sini Ada ya. kakaknya cewek juga. Iya, iya. Masya Allah ya. Ayo, bareng-bareng ya teman-teman Kan. ya. Mamanya Akila punya anak cewek 2. Akila. Terus kayak kita. Emang? Iya. Ya, jadi tahu nama Akila siapa sih Akila? Apa Akila? Temennya kakak. Oh, temannya Kakak Nahla. Oh gitu. Karena cerita sama Dede. Cerita. Gimana katanya? Kata kakak. Iya, Adanya Akia sekarang udah ganti jadi nama udah ganti. Akila. Ganti nama dia. Iya. Emang apa diganti? Iya. Nggak tahu. Oh, ganti nama gitu. Ya. Emang namanya apa awalnya namanya? Shakira. Awalnya Akila. Terus diganti jadi apa digantinya? Diganti kan namanya? Nanti Jadi apa namanya? Shakira. Terus? Oh iya udah ya. Iya. Ayo baca yuk Bang Mario. Bismillahirrahmanirrahim. Ajizu Ajizu. yujizuna Yujizuna. Waja'alahu Waja'alahu. aqimu Akimu. yuqimuna Yukimuna. wa rasulahu Wasulahu. afidu Afidu. yufiduna Yufiduna. salatahu Salatahu. atiqu Atiku. yutiquna Yutikuna. amarahu Amarahu. ati'u Atiu. yuti'una Yutiuna.
Fama ro'a. Fama ro'a. Amitu. Amitu. Yumituna. Yumituna. Fi suhufi. Fi suhufi. Azilu. Azilu. Yuziluna. Yuziluna. Maaf ya. Fakhalaqahu. Fakhalaqahu. Galak emas si cewek. Baca. Baca ini. Lancar tapi tak benar, maka jangan dilanjutkan dulu. Yang dulunya nggak ada. Maka dilanjutkan. Maka jangan dilanjutkan. Terus Ulangi sampai betul semua. Betul, Masya Allah lagi. Sadaqallahul Udah teman-teman. Ya, udah jahrama. Ya, tumpah. Ya, Allah. Ayo, tumpah. Tunggu pecah gelasnya. Ya, dia ini ketiduran segala sih. Ambil kanebo kali Kak, kanebo Kak. Gimana? Hah? Gimana? Kalau pelan. Geseng terus. Hah? Geseng terus mejanya. Iya ya teman-teman ya, ada insiden ya, gelasnya tumpah teman-teman ya, Nyai Idon ini. Saya kan Buang sampah, buang sampah. Iya, bagus. Ya, benar teman-teman gitu, Bang. Teman-teman, Sekarang kita baca surah J kuning metodologi J2. ini 2 ya. Halaman apa? Halamannya buka halamannya. Halamannya. Halaman berapa? Ya, saya ambil dulu ya. Nah, tadi bukan ada diambil. Ini di sini. Hmm. Oh ya. Mana ya? Nah, yang ini nih. Halamannya 24. Apa? 24. Iya. Ayo duduk. Baca. Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca. Qaman, baladan, jawaban, samian, usulan, marohan, jayan, munian, tobakon, wahidan, duriban, basiron, Terus. sodikon, dumian, Terus. dian, zakiron, ubadan, sidadan, kabiron, furuton, khorojan, jahilan, buudan, asisan. Terus. Bambang abi. Udah. Lagi. Saya lagi. Iya, karena udah ngepel. Oh, udah abi. Saya udah ya. Nah, Mbak Abi belum sekali. Hah. Kan dia udah numpahin air tuh. Ayo, apa lagi? Iya, apa-apa, aman kok. Itu masih hidup. Itu masih hidup. Hah? Jadi kan harus tua. Pokoknya kayak harus. Baca aja. Ayo lagi. Bismillah. Ayo Bang Abi, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mana? Nih. Ayo. Qalaman. Qaman. Terus.
Baladan. Baladan. Syaraban. Syaraban. Sami'an. Sami'an. Terus rusulan. Usulan. Ya. Kenapa Dedek? Marohan. Marahan. Jariyan. Jaian. Muni'an. Munian. Tobakon. Dobakon. Wahidan. Wahidan. Duriban. Duriban. Tobakon. Nih. Tobakon. Wahidan. Wahidan. Duriban. Duriban. Basyiron. Basion. Sodikon. Sodikon. Jumi'an. Nubian. Hudiyan. Udian. Zakiron. Zakiron. Lubadan. Ubadan. Shidadan. Sidadan. Kabiron. Kabion. Furukon. Puton. Khorojan. Khojan. Jahilan. Jayan. Qu'udan. Udan. Azizan. Azizan. Sadaqallahul-azim. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sekarang Dian kakak saya cantik, soalnya pinter, suka ngaji, soalnya tapi Anya galak sama adeknya gak mau gantian TV-nya. Emang Iya, hanya aja tuh sama kakak. curhat. Ya ini. Po, ini po. Ayo. Kakak Naufal Daren, Kakak Naufal. Halo Kakak Naufal, halo. Terima kasih teman-teman ya sudah tap-tap layar ya, sudah komen-komen teman-teman ya, Masya Allah ya. Sudah like-like ya teman-teman ya, sudah subscribe ya. Terima kasih teman-teman ya. Barakallah. Saya selalu ya teman-teman. Kasih nih Kak. Sekarang giliran kakaknya teman-teman ya, Kakak Nahla ya teman-teman. Kakak Nahla. Batuk teman-teman nih, udah obat belum Kakak? Udah obat. Jangan makan yang manis-manis dulu ya. Ya makan yang manis-manis dulu, makannya itu aja, nasi aja sama sayur, sama lauknya ya. Jangan yang aneh. Ayo. Udah belum? Mau itu baca itu dulu apa Mbak dulu? Ikro. Dulu ya, ayo. Ini dulu dah. Belajar barang-barang yang Mabi yuk. Soalnya ini banyak. Ya banyak ya. Mau di situ ke bantal nggak? Ke bantal, ya sini. Nah teman-teman ya, ayo barang-barang yuk. Ayo. Halo teman-teman gitu. Halo teman-teman. Sekarang Karena giliran saya, giliran saya, Kakak Nahla. Kakak Nahla. Kita murojaah yuk. Kita murojaah yuk. Surah An-Naba Surah An-Naba, sampai surah surah An-Nazi'ah sampai surah iya. At-Tariq. At-Tariq iya. Ingat aja Mpok. Teman-teman yuk bareng-bareng ya. Minum. Oh, udah minum. Nyai. Benar Nyi. Ada dia udah ambil sama kakak loh. Ini deh, ambilin deh. Cepet. Kemas dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Ayo. Ya teman-teman di malam teman-teman doakan teman-teman ya biar akan cepat sembuh ya, cepat pulih badannya ya, biar nggak pirang lagi, biar sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Ayo teman-teman surah An-Nazi'ah teman-teman yuk. Masya Allah, makasih Mpok Nyai. Lagi segar. Ayo. Bismillah. Udah, punya. Ngopi. Tapi dulu si Dede minum kopi. Emang ya? Ini doain Dede. Teman-teman ya, bareng-bareng ya. Oh, yang Dede itu. Apa tuh? Beraknya susah. Oh iya dulu ya. Susah.
Masya Allah teman-teman yang like 41 tuh, Masya Allah berkah teman-teman ya. Masya Allah berkah selalu teman-teman. Ayo kita baca surah An-Nazi'at teman-teman. Terima kasih. Iya, ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Minum ya teman-teman ya, karena hal lagi flu teman-teman ya, jadi kurang nyaman ngajinya, kasihan ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, akan tetap semangat teman-teman ya, karena dia orangnya udah baik, soleha pula teman-teman ya, Masya Allah. Ayo lagi. Hah? Kayak adenya, iya Masya Allah, kayak adenya emang bagus ya. Ya teman-teman, lagi lanjut ya, kita suruh baca. saya bersih di kamar. Nggak bersin, iya nggak apa-apa, suruh. Ya teman-teman, yang lanjut ya teman-teman, kita suruh baca, kita baca surah Abasa ya kak ya. Itu siapa? Iya, surah Abasa teman-teman yuk. Terima kasih teman-teman sudah like ya, pada teman-teman sudah menyimak ya. Ayo kak, Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa'a dzakara
في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Masya Allah teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman yuk. Kakak siapa tuh? Kakak Mix Video Random. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Random ya, random. Hai tuh kakak Mix Video Random. Ayo kakak Mix Video Random ya, bareng-bareng kita baca surah apa kak? Lanjut kak. Surah apa kak? Surah bahasa. At-Takwir ya? Teman-teman ya, ayo Bang Mix Random ya. Ayo Mix Video Random kita baca surah At-Takwir teman-teman bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idza syamsu kuwirat. Ini apaan? Nyamuk kali nyamuk. Ayo. Minum ya teman-teman ya. Karena walaupun lagi flu teman-teman, tapi alhamdulillah teman-teman ya, semangatnya nggak luntur teman-teman ya, semangatnya nggak ikut flu ya, tetap semangat ngajinya teman-teman, masya Allah. Terima kasih teman-teman ya, sudah like ya, sudah tap like ya, sudah komen-komen, sudah menyimak teman-teman ya. Doakan teman-teman supaya ini akan ahla ya, menjadi seseorang yang ahli Al-Quran teman-teman ya, mencintai Al-Quran ya, mencintai Rasulullah SAW, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman ya. Jadi seorang yang hafiz Quran, amin ya rabbal alamin teman-teman. Doakan teman-teman ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak ya, sudah like, sudah komen-komen, sudah tap layar, sudah share ya, sudah subscribe ya, sudah bunyikan loncengnya, masya Allah. Ayo kak, alhamdulillah, At-Takwir teman-teman yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhusu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nusirat wa idzas samaa'u qusitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Ya, masya Allah teman-teman ya. Nah, ini teman-teman surah Al-Infitar teman-teman yuk. Yes. Kakak Yasmin
Sandira Seza 2877. Hai itu Kakak Yasmin. Hai Kakak Yasmin. Nah, selamat bergabung Kakak Yasmin ya. Ayo kita baca surah Al-Infitor Kakak Yasmin bareng-bareng teman-teman yang lainnya semua yuk. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Ayo ada. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa raqabak qala bal tukazzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin sayyi'a wal amru yawma idzin lillah. Iya, Masya Allah teman-teman ya. Lanjut surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin teman-teman yuk ya. Bareng-bareng yuk kakak semua ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Semangat ya kakak ya, Masya Allah ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'adzim Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin qala inna kitabah fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailul yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin qala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun qala innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun qala inna kitabal abrari lafi illin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin maktum kitamuhum misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhum min tasnim ayna yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yattaqun wa iza marru bihim yataghamazun wa iza qalibu ila ahlihim qalabu fakin wa iza ra'awhum qalu in haula illa dallun wa ma arsalna alaihim hafizin fal yawma ladzina amanu minal kuffari yathaqun alal araiki yanzurun hasubal kuffar makanu yaf'alun. Masya Allah ya teman-teman ya, walaupun anak-anak sedang flu teman-teman ya, tapi akan tetap semangat teman-teman ya. Teman-teman, makasih teman-teman sudah like Barakallah teman-teman ya, sudah komen-komen, sudah menyimak ya. Kalau banyak yang like itu saya artinya dari semangat. Oh ya, semangat teman-teman ya, karena anak kalau banyak yang like katanya teman-teman maksud semangat teman-teman ya, Masya Allah ya. Nah, teman-teman jangan lupa like Barakallah teman-teman ya, tetap like dan subscribe ya. Ayo, lanjut. Orang-orang, iya. Saya lihat di TikTok. Oh gitu? Oh iya benar. Ayo lanjut surah apa kak? Surah Al? Musikok ya? Iya. Benar ya?
Ya teman-teman ya, lanjut surah Al-Insyiqaq teman-teman, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u insyaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa azinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka qadihun ila rabbika qadhan famulaqih wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Tadi fa amaman apa wa amaman kakak? Lebih kayak dengar wa amaman, salah kalau wa amaman. Fa itu fa. Fa amman utiya kitabahu biyamini. Iya iya. Ayo dari fa amaman ayo. Bismillahirrahmanirrahim ayo. Kakak sembuh. Fa amman udah ada. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا kana fi ahlihi masrura innahu dhanna alayyahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Munduran deket. Terus fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaqa la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Iya teman-teman ya, Masya Allah teman-teman ya. Lanjut surah Al-Buruj teman-teman ya. Ayo bareng-bareng yuk. Sedikit lagi ya. Ayo Al-Buruj bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu masih kuat nggak? Masih kuat, aman? Aman nggak? Aman, masih hidup? Masih sehat? Masih hidup nggak? Hidup, sehat? Tanggung ya? Bagaimana? Tanggung? Hah? Pusing? Mampet hidungnya, mampet pusing. Udah, bilang teman-teman. Teman-teman, maaf ya. Maaf ya. Bacanya nggak sampai surah At-Tariq ya? Nggak sampai teman-teman ya, karena lagi pusing, lagi flu. Teman-teman jadi nggak nyaman ngaji, teman-teman. Sadaqallahul azim. Sekarang baca Iqra, Bang. Teman-teman. Sekarang baca Iqra ya. Baca Iqra ya. Keberapa, Kak? Hah? Keberapa? 19. Keberapa Iqranya? 6. 6 halaman 19. Ya teman-teman ya, Al-Nahla Iqra 6 halaman 19 teman-teman ya. 7 lagi lulus Iqra ya. Doakan teman-teman. Kan Yang mau ikutan silakan teman-teman ya. Abi kan ini jadi Iya. 6. Iya. Habis 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya benar, Masya Allah ya. Ayo baca yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Habis? Iya, iya itu benar. Nah, kan ini 13. Iya. Benar, 15 ya. Ngerti hurufnya tuh, ta, sod. Tuh, ngerti hurufnya ya. Sya, sin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 13.
fi. Yang pindah. Pindah. Oh, ya pindah ya. Apa dah? Dia belum tahu. Mama bener ya, Mama. Bener. Iya. Oh, pindah ya, baik. Fi, benar. Terus. Fi. Wa ang Wa anfiqu khairan anfusikum fatanfa'ahu dzikra izas sama'un fatarat wa izal kawakibun tasyarat Tasarot. tasarat ya Rabbi inna Mit. mittakhozu hazal Kur. nama Mah. juro Inna. inna raddu Ilaiki. wa jailuhu minal mursalin. Ya. 14. Kok Ya. min qablikum bi zambin kutilat. Terus yufuna bi Bil. billahi wa la yanquduna Misaqo. Apa itu apa? Berhenti. Terus wal. fahum fi amrin mahriz. Apa itu? Fahum fi amrim marij. Fi amrim. Marij. Iya gitu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kakak ayah ganteng. Kakak ayah ganteng, halo tuh. Halo kakak ayah. Lanjutkan baca Iqra, itu sudah bagus kok. Iya, Masya Allah. Iya, amin amin kakak ayah ganteng ya. Terima kasih komen-komennya ya kakak ayah ya. Berkah selalu ya. Terima kasih sudah like teman-teman. Barakallah teman-teman ya. Kak, deketan nggak boleh. Mau ngapain begitu? Kepotong HP Abi jatuh. Mental ke sono pecah. Ayo. Itu. Ada aja nih empok. Ayo. Apa sayang? Capek? Belajar mah emang capek, nggak apa-apa, semangat. Yang penting masih hidup. Ayo, bareng-bareng. Lagi pusing ya, nak ya? Pusing ya? Lagi pusing, teman-teman ya. Maaf teman-teman ya, karena lagi kurang enak badan ya, teman-teman ya. Ayo, tapi dia tetap semangat teman-teman, Masya Allah. Ayo, kakak atur lagi ya, biar ya. Oke? Bisa? Pusing? Pusing nggak? Sama Abi aja? Abi dulu baru kakak lagi gitu maksudnya. Apa gimana? Abi aja. Ada ya Abi aja ya. Kalau lagi pusing Abi memaklumi ya anak ya. Masya Allah ya. Senang ya. Ayo bareng-bareng perhatikan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 13. Fi. 13. Fi. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Fatanfa'ahu dzikra. Fatanfa'ahu dzikra. Idza as-samaa'u fatarat. Idza as-samaa'u fatarat. Wa idzal kawakibu tasarat. Ya, ngantuk. Ayo, wa idzal kawakibu tasarat. Wa idzal kawakibu tasyarat. Sa itu sa bukan sya. Wa idzal kawakibu tasarat. Wa idzal kawakibu tasarat. Tasarat. Iya, sa. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Raddu. Ya. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. 14 Ko 14 Ko min qablikum. Qablikum. Bi ayyi dzambin qutilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Wal jannah khalaqnahu min qablu min naris samum. Wal jannah khalaqnahu min qablu min naris samum. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Ya, apa lagi ayo. Udah. Shadaqallahul azim.
Teman-teman, bilang Teman-teman, alhamdulillah. alhamdulillah sudah selesai ngajinya. Sekarang kita tutup ya. Maaf ya teman-teman, bilang Maaf ya teman-teman, ini kurang sehat, kurang sehat. jadi bacanya kurang maksimal. Jadi bacanya kurang Maksimal. maksimal. Doakan Doakan biar saya biar saya cepat pulih lagi ya. apa? Biar cepat pulih lagi. Biar cepat Pulih lagi. Biar bisa ngajinya biar bisa yang ngajinya bagus. yang bagus. Teman-teman terima kasih ya. Teman-teman terima kasih ya. Udah komen-komen. Udah komen-komen. Udah apalagi. Sudah like, subscribe, bunyikan loncengnya, Dan itu share videonya. Udah. udah pokoknya Udah. tutup. Tutup ayo. Ayo teman-teman tutup yuk bareng-bareng yuk. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas shalihat. Rabbi habli minas shalihat. Rabbi habli minas shalihat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi hamdi minas shalihat. Rabbi hamdi minas shalihat. Rabbi hamdi minas shalihat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.
Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pintar salah. Ya teman-teman, terima kasih teman-teman ya. Hah? Pipis ya. Terima kasih teman-teman, sudah tap layar tuh deh tuh, tap layar, masya Allah. Iya. Bye bye. Bilang teman-teman makasih gitu, gede. Dan teman-teman, makasih ya yang sudah menonton dan sudah bunyikan loncengnya, sudah like dan sudah tap layar. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan bunyikan loncengnya. Terus sampai jumpa. Sampai jumpa di hari esok di jam yang sama. Insya Allah. Insya Allah. Bye bye. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman mohon maaf ya teman-teman ya kalau ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan.